Bir ana özünün balasına çılap atır deydi. Balam, balacanım, seni 9 ay köterdim, biroq hech qiyinchilikni sezmaganman. Qancha qiyinchiliklar bo'ldi, biroq sezgan emasman. Seni dunyoga keltiradigan kezde mаған sen bu balani tuvatmısın ölüp kalasın deb aytib edi. Sonda meyli. Men qo'y 5-6 kun ömür sürdüm. Endi balam da 5-6 kun ömür sürsin. Men ölüge razımın. Biroq balamның ömürünü Allah uzak kıl deb seni dunyoga keltirdim. Ko'zimni açıp qarasam, qip-qizil yigit sen жылап tursun. Seni quchog'ima alıp, sağan özümün analık sütümdü bergemin. Sonda bir ölümge bas degip seni dunyoga keldim. Seni yemizgen vaqtimda Allah'tan sonda bir жалынып, жалбарынып сұрайтым, Allah'ım, осы баламды ауыртпағын, өсерген, өндірген деп көп дұға қылатынмын. Alhamdulillah, Allah senin ömründe uzak kılsın. Sen mektepke bargan vaqtda menden baxt adam bolgan жоқ. Doğru sende қазір барлығы бар ғой, бірақ сол кезде саған кигізген ақ көйлегім, қара шалбарым әлі осы күнге шейін есімнен кетпейді. Seni kiyindirip mektepke alıp bardым. Sen mektepte okudun. Sen 10 yıl okudun. 10 yılında men саған көп дұға қылдым. Balam endi can бар жерде қаза бар. Бұл дүние уақытынша екен. Менің де өтер уақытым кеп қалды ау. Бірақ білесің бе? Ертең мен өлсем, мені сондай бір жерге апарасың. Ол есігі жоқ, тесігі жоқ болған мұздай қабірге. Мен саған иненің кіруінде қалаған емеспін. Seni şamaldadыдан korkup Allah'tan сұрағамын мен. Бірақ білесің бе, сен мені мұздай жерге апарып қоясың. Ол жерде көрпе жоқ, жастық жоқ, шырақ жоқ. Сонда бір қараңғы жерге мені тастап кетуге сенің жүрегің шыдайды ма? Бала шыдай алмастан, анашым өйтіп айтпаш, не істеймін, бұл ақыр Аллахтың тақдыры ғой. Барлық адам осындай жерге жайғасады ғой. Мен не істеуім керек? Ne isteyelim dese, balam, ya dürüst bilem, ol жердің жарығын, men sağan aytayın, ol жердің жарығы Mülk suresi. Sen dayınsın ba? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Mülk suresi. Kabirдің жарығы. Balam dayınsın ba? Can бар жерде қаза бар. Бәрімізге бір өлім хақ. Осы Садуғас қарағамыздың анасына, Қажы апамызға мен хадым Құран түсіріп, о кісіге дұға қылдым. Әлбетте арқасынан қари баласы бар, молда баласы бар. Алла қабірін жарық қылсын. Біздің әр қайсымызда ата-ана бар. Әр қайсымызда ата-ана бар. Sol ata-ananın tirilik gününde kısmetin kılıp, ölgünden keyin arkasından dua kılıp duruyordu. Allah bizge nasip etsin. Mene kelip otursiz ağayın, bireğinizden ata-ananız bar çıgar, Allah ömrün usaq denen sağ-ğısın. Birak bireğinizden ata-ananız ötken, tirilik gününde жақсылық kılalmadınız. Kısmetin kılalmadınız. Nişe türlü ağrı söz aytıp koydunuz. Nişe türlü kabağınızı salıp oturdunuz. Onun yüreğini ağrıtıp koydunuz. Bırak endi onlar kabirde.
Olarga ne жақсылық қылдыңыз? Ne жақсылық қылып жатырмыз? Allah subhanahu wa ta'ala ata-analarımızla ötkenden öz rahmetine alsın. Tiri ata-analarımızın ömür jasın uzaq, deni sağ olsun. Olarga hizmet kılıda Allah bizge nasip etsin. Olardan razılığını alıda, batasını alıda Allah bizge nasip etsin. Sebebi şokolad kompetpen bağıb atkan bala var. Eş kim akesin şeşesin künüge azanda meymandıqqa aparıp akelelmeydi. Eş kim akelelmeydi. Allah haq narsa. Biroq künüge balangda bakşaga aparasın, maşinaga mingizip alıp. Künüge. Ol da senin ake şeşen edi adam. Bir jetge meymandıqqa aparsan ağır keledi. Bir jet bara veren be deysin. Biroq ol da seni osunçalık hizmet kılıp osu derecege jetkizip edi. Sol ata-ananın qadrini bileyik ağay. Ata-ananın qadri hazırgi vaqtda biz köp aytamız, nelikten ata-ananın qadri qalmay жатыр. Men köp namazxon jigitlerni ko'rib, köp renjidim, köp qafa boldum. Meylani alqash renjise meyleken, biroq ne bir namazxon jigitler aka şeşesini renjitib, qafa qilib, kimde kim aka şeşesin renjitetin bolsa, onun namaz emas. Orazası emas. Qilgan sadaqati bekir. Qilgan qajılığı da bekir. Sebebi ata-ana razı, Allah razı.